ingi don ke meeting nen ti kendo jong katu kan ni ke nong yalam jong parti berbentuk ke MLA MDC le keren ni benta bat ka jing snow hi jong ki babun ka parti ke jong kalong ba kumba ngala keren ado kasi bas dang hi kalong ba ka election ke di banlong hi kumba ter ka bomot hi mat singkut ka tem hi di banlong no election dan rei melalui nomor ba nakaliang ka sokar kala extend nomor ba ka ongba kadon gani ka delimitation committee di wala kataro ni ay la ay por ka delimitation committee bahkan pendap ka kam kapor belambu dan nakaliang ka jungi ka parti kum balong mentahi ni long ki ba kloy ban gele ke di election MBC hakan unu ko dei ni dakwa rupa ka di banlong no kat kum kapor bo dei belambu nomor ban si penjalan kum ni so kalong bi yang iru ki MDC ba ni sia extend ina so ba kala de hi ko ba let no supai ba ai pai ba online ya ka ek pada online ka kamram juga delimitation committee kalong ban submit no ek report mala ai ki ko por ba keluy ke kataro ka syong pat ka delimitation committee kala kloy ne ban submit itu report namar ba ka jingkwa ka jungi kalong ba habaki submit ru ya ka report ka di banlong ka biang ai ndai syuk bandon ka jingya nia ndai bandon syuk ka jingya tai la ni ka jingya nang ya penbe syuk kata le ka nang simpua te kamu ni hab ai ka por ka bakeluy ya ka delimitation committee baken pendap ya ka kam kat kum ba ka dei ban le kata ka report kalong confidential kang ba susung thu hi ba kala ta lut hi janbaro hi konstitusi kamtam gitu ki badon ni ka numbers jeng ki voters ka babun bala palat ya kalai ko aja ko kan don bai jeng tip nomor hadu menta pat don bapan pau yang ai kata ngai nakaliang ka jongi ki sitting MDC jong ka UDP baro ini ko dan we do ban ong ban melo